radimo ovdje sad za zagrijavanje, jako bitno mi je i najbitnije od svega toga da radimo mekano, agilno, u trenucima eksplozivno i da to bude maksimalno profesionalno. Što bi značilo da ovo nije ovdje postavljeno zato eto što mi nemamo pametnijeg posla pa ćemo evo sad to staviti ovdje za vas. Znači znate što je najbitnije i što se najbitnije radi na početku samoga treninga, odnosno same utakmice. Šta se radi na početku? Lea? Zagrijavanje, jel tako? Što bi značilo da, pustite sada pitam nekoga od vas, ne morate svi u glas. Okay. Znači kod tog zagrijavanja šta nam je bitno? Dobro, i da šta još napravimo? Tako i da podignemo tjelesnu temperaturu tijela. Da li vidimo, evo jučer smo imali priliku gledati utakmicu, kad igrači izlaze prije utakmice van? Pola sata. Zašto? Pa da se zagriju. Vrate se u slačionicu, još se kratko okrijepe, još se kratko osvježe, zamijene samo čisti, suhi dres, izađu van, sviraju himne i krene utakmica. Spremni su. Znači ne treba im 10-15 minuta utakmice da se zagriju. Zato nam je jako bitno da ove stvari kod zagrijavanja ne radite ofrlje, bez veze. Jer ovo je itekako sa vezom smišljeno.